Всем привет, достар. Бүгін біз ойын ойнайтын боламыз, сағыз адамдар. Ал ендеше көп созбай бастайық. Кірдік. Енді қашамыз. Именно бүкіні менің артымнан қуды ғой қазір. Таныстырып өтейін, бұл жерде былай ұстап аламыз да лақтырып жібереміз. Болған соң келесін ұстап аламыз да. Ой, ұстап алды. Жібер. О-май, достар. Лақтырып жіберді бізді мусор екен деп. Тағы бір көрейік. Кетіп қаштым. Жібер. Тартқылап жатырмыз. Оның мойнынан ұстап мені жібер деп. Так. Что-то мынау ауыр екен, достар. Сейміз ау деймін. Дым көтере алмай еттім ғой жаңа. Шығып кеттім болсам. Қаштым менде, достар. Зыр етіп қашайыншы. Тұр. Не тормозин. Давай. Қаштық, достар, енді. Аналар қырыла бесін. Төбелесіз ақ жеңеріміз. Қаштық. Бері келші. Бері. Мә саған. Лақтырмай-ақ қойайын. Сені сендерді ұстап алайын. Ал, давай. Уй, босанып алды ғой. Бері кел. Жай сөзбен көнбейді екенсіңдер. Сендерге. Бері кел. Ей, жібер. Босанып алайын. Ох. Саған жаңа лақтырып жатыр едің, қандай екенін көрсін. Ой, жібер. Корольмін, достар. Қазір сары үйрек балапанға да тосын сыйшысақ. Предатель. Тұр қане. Ой, тұр, бергіл, қашпа. Қашпа. Қазір что-то реті келмей атыр. Сені лақтыруға. Хопана. Мусор неме. Иху, достар, жеңдік. Қас персонажымызды клоунға ауыстырып алайық. Ал енді қаштық. Астында вентиляция бар, вентилятор. Ол жерден лақтырғанда да абай болу керек. Соң өстіп жаймен лақтыру керек. Ой, құлап. Жоқ. Құтқарыңдар, көмектесіңдер. Қаштым. Ұшқандары ұшып қойды. Ұшпағандары түрі қалып, достар. Қашамыз. Ұштық. Ұшқан жоқпыз. Тұрып алайық. Тұр. Тұрып алдық, достар. Так. Лақтыратын кез келді сені. Жібер. Жіберсей. Вентилятор. Саған, достар. Кетші бар, өзім салмай атқанда. Ой, қаштық. Қаштым. Достар, қашып келатырмыз. Жүгір. Жоқ құла. Тура менің персонажым сияқты. Күлгім болыпты. Аңғарыңыздар, достар, ауада жүріп келатыр. Иху! Жеңдік. Ешкімді құлатпай, өзі құлап бітті. Ангел болып алайықшы. Аққала, бергіл. Тұр. Жібер. Жүгір. Ал, давай, ұста. Демон, молодец. Демонды мен өлтірем. Ангелді өлтірмесін. Жібершей. Ей. Бер маған, ей. Аққала. Бұйма. Саған. Мен лақтырайын деп тұрсам. Тосын сыйды қағып ал. Қазір бір келейін. Сен де маған тұрмай әлі. Раз бой болады. Бас айналып жатыр. Хоп. Жүрші берсен. Жаңа крутой болып жатыр едің ғой. Ал енді бұл жерде мен крутоймын. Ангел царь.
Достар, ангел болдық, енді періште болдық. Енді демон болайық. Қашамыз. Қаш. Бүкіл жабылады. Мә, черный кот. Жібер. Мүмкін ана ойнап отқан қыз шығар. Женщина кошка. Достар, былай не прикол. Ох, черный кот. Мы остались только одни. Раз на раз. Отпусти меня, отпусти. Достар, фух. Мейіріммен бар екен. Или болсаң кеттік па, лақтап жерін қуып жүр ғой мынау өзі. Бергешті. Жақсылығы жоқ. Міне достар, өлтірдік. Виктория. Клоун жоқ. О, міне. Жүзгіш болайық. О, ангел, привет. Пока, ангел. Хоп. Приветики. И пока-пока. Привет, пока. Чистая победа. Иху, достар, ұтып әрі қарай. Так. Әрі қарай сатып алуымыз керек мыналарды. Міне, черный кот. О, міне. Новый блэк. О, демон. Сейчас я покажу тебе. Как ежик. Сейчас будем. Ну ладно, пока что будем ангел. И выходим раз на раз в демон. Достар, мен орысшанты білемін. Сондықтан мен комментарийде орысша общаться ете берулеріңізге болады. Вы можете написать в комментарий в русском языке. Достар, вот я их тілдейдім. Жібер. Отпусти. Быстро. Я же ангел. Все хотят убить меня, но это нелегко. Иди сюда. Ну-ка. Я был хороший, а теперь я злой. Нет, так не пойдет. Я буду демоном. Достар, әрі қарай видеоны орысшамен жүргізе берсек болады. Қазақшамен де жүргізем. Бөліп екеуін араластырып отырамын ғой.
сосын осы видеоның астындағы комментарийге сіздер келесіде қай тілмен түсіргенімді қалайсыздар, осы ойынды соны жаза кетіңіздер. Әр видео менде воскресенье күні болады, әр аптаның жексенбі күні воскресеньесі. Вот, ага, сюда болдым. И выбрасываем. Возьмем и отпускаем. Иди сюда. Эй, иди сюда. Хоп. Ой, отпусти меня. Пожалуйста. Узнали. Ну ладно. Я буду ангелом. Он хороший. А демон злой. О, привет, космонавт. Ой, что вы делаете? Отпустите. Ой, отпустите меня. Пожалуйста. О, горшочек. Пока. Фух. Фух. Вот долгожданный отдых. Отпусти меня. Пожалуйста. Блин, не туда отпусти. В доски отпускай. Нет. Мне нужно больше звезды. И интернет. Потому что он онлайн. Загрузка. И играем. О, где солдатик? Отпусти солдатика. Ха-ха-ха. Я вам двое избавлюсь с ним. Ой, отпустите. Отпустите. Я не виноват. Блин, друзья. Я же не предатель. Я просто член команды. Отпусти, ангел. Отпусти, ангел. Приветик, мой друг. Мой друг. Отпусти. Нет, друг. Вы заплатите за смерти ангела, за смерти моего друга. Ах, злые, плохой член команды. Я стал монстром. Он монстр. Такой музыка есть. Зовут его он монстр. Играем. 2 демона. И мой друг ангел. Отпусти, демон, моего друга. Вы общаетесь друг друга? Помоги, друг. Он меня выбрасывает. Ах ты, болван. Отпускай меня, злой. На тебе. Отпускай. Мой друг, спаси. Давай. Ангел, выиграй. Давай. Ура! Мы
Мы победили! Я понял, это какая игра. Это такая... Если будешь ангелом, и другой игрок тоже будет ангелом, вы дружитесь. Все понятно. У мастера мне осталось... Да просто мелочь. 100 звезды. И я буду настоящим мастером. Мы что, играем? Демон. А где мой друг? О, нет. Мы упали. Играем опять. О. У меня есть друг. Ой. Отпускай. Отпусти меня, пожалуйста. Давай. Хух. Слава Богу. Хоп. И выбрасываем. Виктория. Иху. Такая атмосфера. Мне нравится. О, нет демонов. Есть ангелы. Давай. Отпусти. Не выбрасывай. Я хороший. Я не предатель. Это как в Among Us, друзья. Игра хорошая, ставлю 5 звезды. Мне очень сильно понравилось. О, на тебе. Отпускай меня. Отпусти же. Ах, не хочешь. Не хочешь отпускать? Сейчас я покажу тебе, что будет. Друзья. Эх, миссия провалена. Но мы не грустим. Мы опять играем в тот раунд и выиграем. Фух. Давай. Ау, нет. Мы упали, друзья. Мы упали. Сейчас я буду другой. О, привет. Это называется так, как ее называть? А это называется иглу. Это дом из льды. О, есть демон. Он такой красный. И есть еще один игрок. Иди, а мы остаемся. О, это игрок будет мой мой мячик. Все, гол. Друзья, сегодняшняя игра окончена. С вами был Ибрахим KZ. Ну, сегодня все. Пока-пока.